أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. Watukufu, ikao ni ustahamili mdungumbabi zibarami jiza hatu ikao si uzitekeleza harma epaje hatu inu alwaqi alqamari bila qina. Aidan na wala wandu ikao ni uridunga harma epaje habari za Komori, wa aidan nazila paji mbali na mbali ikao zo shughuli hau utsambaza zila fikra za shikomori ngani Mwenyezi Mungu kana ngani harma khairi na amani o mahalani kao domlio da nyine zefami insha Allahu hanyonsipia. Siku leo ngarjo hadisi qadhiya muhimma jiddan harima politik nabo de politiki kao ngejirio harima Afrika, wa aidan ngejo kana ilaqa na politiki ya Faransa, aidan na ila fursa ikao ikobidi parihanihane ni daula Komori haula he strateji ikao itekeleziwa ne raisi Faransa harma mfumo rakanu. Hakikatan daula Komori nga sina fursa jeli kati parozi tekeleza harima directive anu sambukana Komori nga bo fursa na bo fursa yo ya hatu ikao ketubidiri late fursa hiyo zi ahdafi zibirao basa inu nga zirudizi akidishezi la fikra ikao nga zitekelezao nonda ila msomor yangaliawe siasa Faransa iliyo harima ya Afrika. Wabitali releza ukana ngabo fursa na boyo fursa kipolitiki ikobidi Komori madhamana kadaula wa mujtama rikensiri fikiri namna jer juko shindari rege fursa hiyo rirengeze e daula hatu rengeze politiki ya he e daula ya hatu no iliri hunde faida harima ze janibu zonsipia na abo dazila ilaka za hatu dasine daula ya Faransa. Releza ukana Faransa ngi harma hala ya dof harma politiki hahe Faransa katina epua hamade namna ikao rikadozi onaza mazahale hasibabu dazila conflict ikao nge jirio harima mahalani honsi pia harma siasa he dunia. Wabitali Faransa ngurejei hawinji dingoni wardiwe venuha wandu wanyumeni majueri wa politik wanyumeni harima ila mahalani kao Faransa hakanapua harma ze peizo na abo dazila pei za Afrika. Donc yode hadisi ka ngarjo hadisi banu no ilirangalie fursa ya Komori ya kobidiri kensiri fikiri ka Komori ka daula ka wanansi ka mujtama no iliri angalie namna ujoshinari hunde batu ye bahati rirengeze siasa hatu Komori. Sonsi pia ridungu ye siasa ne strategy ikao itekeleziwa ne raisi Mfaransa juzi. Strategy yo strategy kao ihansiwa ne daula Faransa baada fatra wakansiwa twalia wakansiwa fanya revision ya politiki ya hao haulahe zila ndongo ikao nga zijirio rekado ndani daula Faransa rekade zilio harima Europa rekade zilio harima Afrika rekade zilio harima dunia ya tsongeza ya daula Faransa wakansiwa fanya revision ya siasa ya hao. Aidan arudiwa koroha warejei harima ye akensi wafikirlie daula hao siasa hao hasibabu dazilano wekao dezijirio za nyumeni zijirio harima ye politiki sawa rekade ya zilondani Faransa dezilo harima Europa dezilo harima Afrika hau dezilo harima ya dunia. Donc yode namna heni daula ladhimu dokana muraja ladhimu dokana revision ya politiki ya hao mala ishuwe ze danger ze tahadiyati zibiri au harima siasa ladhimu daiman wakaye revision daiman ya he politiki na hiyo dizorta hao ya daula Komori ya hatu batu rike namna hiyo wake ujumo fanya revision zila siasa kao dozi dezendesi wao harima daula ya Komori. Siku leo sonsi pia ridungu ye hadisi kao itekeleziwa ni rais Macron hatekeleza strategy ya nyumeni ikao hansi no ilije ya aplikewa harima mahaijao harima ya Afrika. Wabitali marhaba mtukufu fundi wangu fahari. Wabitali fikra dokana wakansi wangalia ukana ngabo danger ikao ngere mawe ya siasa ya Faransa avola dhimu wake strategy ya nyumeni yodi namna daula ikao yejihtarimu sisi daula Komori rekanga bo danger rekaka basi danger
la nufakir abadan, sikari fikiri abadan. Sha sitohenda hama wandu hama yani de aya Mwenyezi Mungu ya mkana afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda au man yamshi sawiyan. Donc sisi Komori sio kama man yamshi mukibban ala wajhihi, wasina takhtit, wasina pla, wasina tafkir. Yode manamba kana abasainu inu fursa si wa Komori kensiri fikire politiki kao de jorito wa harima ze mashakili kao dorelio. Na rinjia armwe strategia tekeleziwa ne Raisi Mfaransa. Welezokana hindri. Faransa abasainu lazimu wake strategia nyumeni ya jo kansi ya angalie politiki yae dene Mafrika. Ketubidi ke politiki ya ukolo shalazimu wake msharikiano harima zijani buzonsi pia. Harima janibu ya hema pesa, almali, de sefaila, lazima wajiri changement, harima janibu ya he arme, harima janibu ya he mikataba, harima janibu ya ekonomi. Izo zonsi pia de strateji ya nyumeni ya hansiwa ne daula shi Faransa. Injia harima ze bandi hizo hata harima janibu ya he thakafa. Na ila ada ne takalidi ya shi Faransa ikawe ikosababishi ikotsambaziwa harima ze pays Afrika. Donc Rio Raisi Mfaransa hajua hafanya ziara hende Luanda, hende Congo Brazzaville, hende Kinshasa. Mwone za jiri Brazzaville wakati ya kuhadisi dena rais chiki al-muhim dele zina la helo ziro mbabi wakati hadisi na mwone namna wajia mushaddat baina hao owaile. Aidan besenga musheleao ye le kalima la tekeleziwa ni Raisi Benin ne Raisi wa he Central Africa wamba ukana abasainu wa Afrika ladhimu rikensi rijefikirliye rijinike uhuria wa hatu rihadisi dasine haina jueri wa kipolitiki kao ujuhakikishe masalihi ya heze pays Afrika. Donc Faransa hakansi hafikirie siyasa hai haunoze khatar ikaunga zire mawa harmwe siyasa hajuha hamba ukana nguhanti strategi ya nyumeni ristekeleza banu fatra kana Komori ladhimuri kena wandu ikaonga aidan sisiri paro zitekeleza banu kana Komori sisi ladhimuri kena wandu wajubali ya daula wajukana ilmu na marifa wajushinda wasomeze dhawahiri ziliyo harmwe politiki nezi alama ziliyo harmwe politiki nezi chanjeo nezi lo thabit no iliri hensi politiki jokanje. Wabitali wakati kao ngarjokana wandu waluna marifa na ilmu wajofanya jezepei kao wajihtarimuo wakensi wafanya revision siasa ikao dende yao harma ya daula hao no ili wahunde ze faida za zensi za hao. Releza ha mukhtasar fikra ile strategy manantu sahani jarma detail manayoti ihonliyo shabiminga manzone nesekana Komori inu fursa ya hatu siwa Komori no ili ri hunde faida. Donc ya fikra iko jabando kana Macron welezokana ze siasambi heli mana kalima la siasambi ikaunga jonji harma economy ngarjonji harma msomo ngarjo deni ndogopi za usu siasambi za tsongeza ze pays Afrika za wasulibanu dokana Afrika wao kwa jahansi siasa ya kweli yomonsi ya vili dokana malideri wa Afrika kwa tufikirieze daula za hao shao wajifikiriao he nafsi ya moya hao wabitali tsongeza ukana wasulisha ze daula za hao aba asatse na dokana kwa tuangalia ila jili ya nyumeni ne generation ya nyumeni wa wanika fursa wanjia harima decide harima ze masir ya he daula za hao. Donc wodwa masuliyan ku no dhamana ku ya kutsongeza ze daula za hao ziendele zieshuwe de madhamana wao neze siasambi ikao ngizo harima ze daula za hao. Faransa gena juzu ya he masuli he dhamana heza jirwa mu Afrika sha masuliyan ku haziha ariha madhamana wa Afrika. Donc ye fikira nyumeni ngyo ndao welezokana ladhimu wake msharikiano wa nyumeni dasine ze pays Afrika msharikiano ukana konoka ya daula ikolonizeo daula sha iyo daula kaonge juu sana wake msharikiano mbadiliano hanamna na ihtiramu daula na daula izo dizora zitekeleze madhamana Komori watso yani wature ngaze fikra
bi'aini al-i'tibari wajirenda kana wowo watimizia ilmu halafu kwa sushi hawa wale mashauri na wisho deshi angamizao ya fikra ya hatu ya he daula Komore. Faransa ranzi 2017 ikanga mwenshele yao wakansi wadiso fikri ya namna uregle e politiki yao waunokana ho kansi wado waalikianaze sharaka zao doine madhamana wa Afrika ngabujuka uziro wajuha wende harma wakawagadugu usikiyo harma universite ya Joseph wahadisi namna ya usana wasaidie maafrika o mushtama de societe civile ya maafrika no ili washinde wanjia harma ila politiki kaunge juko ndelewa harima e pays za Afrika. Donc yo de mujmal e strategie ya Faransa inji harma janibu hindi inji harma janibu ya hema pesa SFA abo yo monsi inji harma janibu ila konti kao para choses Africa kao mji harma ria harma spori harma culture harma hema pesa ayani na mkonti mwinji wa aidan inji harma ila mkonti wa France Africa ikao pangwa ni Jacques Fokari aidan unji harma janibu ya arme hamwe arme Faransa ngwelezo kana e mafrika la dhimu wa hensi zo watahao harme janibu hiyo arudi Faransa ngujone tartibu ya ushinda ya wasaidia harme janibu ya heo pange majeshi ardio wasaidia namna ikao wajo ushinda wado defende zila ntiza hao. Shani ka fikra dokana makroha kwamba ukana Faransa hasomoe dars harenge darasa neza jiri Mali harma ila e force ya Burhan ikawi kamali ardina ila ne force ya kufanya harma ila Sibar yaka Burkina Faso hena mnaze daula hizo washinda wa take majeshi ya Faransa hata wawasili wanukao do wawasili wa tahao wa watowe harma zi ardi zao yudo banu makro yambokana Faransa hasomo hakansi hafanya revision mana hundu dars no ili ya henti strategia nyume. Donc si wa Komore baada rafanya ha ambrevu mana yo fikra inji si wa Komore sisi ngarsa hondongo hidi sisi e fikra njo tekeleza banu dokana sisi tiparo tekeleza banu kana Komore ngasina mashakili ndraro ikao ekarizangalie ze mashakili hizo ngarujoro harmaze tabu ikao dorilio harma e daula hatu umushkila wa mado ristekeleza banu kana de dictature kaungiyo harima ye daula ya hatu Komore na bwe dictature yo si dictature kao yandisaba sainu sha inu dictature kao itsanganyana na ila ukolo wa Kifaransa waka harima daula hatu we Mfaransa ya shinda wa Komore washinda warenga shekel yani warenga namna na tartibu ya uhuri shaha hansi wandu ikao waje wadona fidhisha zila masalih nize interesa shi Faransa kaunga zijirio harima daula wa hatu hapanga wandu wasaidio no waswili harima ezi mono ya ima wajohiba voti ya ima ya behe Bob Denari jafanye kudeta hau ya tahe mru Mkomori wa yafanye kudeta jiheli kana mziono kana iraisi wai hafanya kudeta Bob Denari hajahawa wandu hansi wandu ili izo deze tartibu kao Faransa hako saidi ya wala wandu waha heno wasili harima ezi ya ima wajohiba voti mshira isiwa hizo yarambia ukana wakufanya voti halafuye voti hiyo Mwenyezi Mungu hawafikisha mwezi mzima manao wezi waka wenji yorehma wafikishe mwezi mzima hibize voti yo namna ya bili mmono kana hafanya kudeta ya sasa na mmono kana Bob Denari hadoje fanya kudeta harima ya daula ya hatu. Donc izo deze wasila ikao yo saidia wandu kao wajowa na fidhishe wasaidia la politiki ya Faransa ya deloson o mushkila wa bilirlon wo Komore kasna mushkila kana zero sosizilio kastuwa ziashi wa hawadilifu bimana ukana ngabo reso sikao la dhimu wangalie ukana mwali la dhimu bakendongo kadha nzuani bakendongo kadha ngazija bakendongo kadha sha enamna hiyo ketsu fanya tauzie hanzie ya wadilifu namna kaunge jo hakikisha usawa wa hemaisha wa heze zisi waza hatu ngeri jirangalio wanadamu wonsipia.
donc yo isongeza kana ngasina mushkila carton de la uson o mushkila wa sasa dokana ngasina yo kolo waki okolo Faransa na zila peira paro zivumbu abantu rekada peza kiarabu ikawa wauri saidia. Donc izo deze mashakili kao mimi amonokana ngazuna haja muhimu rikensiri zifikiri no ilir joro har maze mashakili rilonizo. Tay strategia nyumeni ya hae Faransa ya itekeleza juzi. Neze mashakili kao za hatu sisingari gizo tsongeza uka carton de la uson. Iyo ketu tsongeza kana vatu sisi rikensiri fanye msomo rifanye revision ila politiki ya hatu ikao ngendao harime daula Komori no ilir johonda faida. Yudo banu mimi na jusale suala namba ukana wakati ujasi wa Komori ukansi rifikirlie masiri ya he daula hatu hanamna ikao ngejoka yaki akadimi ritsahe wandu wajoka na akli na fikra wakensi waangalie namna ya ushindari fanye revision ya politiki ya hatu da sine Mfaransa shati deze asis za mafiti kao zikofanyiwa harima e daula ya hatu. Fikira ntekeleza obana abasainu wa Komori ladhimu wandu ikaungwa una ilmu na marifa rijuheri hensi fikra ya ukansi wandu wa staghili wandu wa unde bahati inu wandu wa hadisi una Faransa abasainu haulahe ya mwando de mikataba ikao gedhulumuwe ye daula ya hatu Komori de mikataba ya husue ekonomi yomonsi ukane mikataba ya hatu da sine Mfaransa ikao genikawe priorite ya hem Faransa ya jia dofanya nyorengazi la reso sinjema zilo harimwe daula ya hatu yenzahe kenom kinishari nike wandu daula ya satse na rinjia harimwa msharikian da sina daula ya saa pake Mfaransa nike idhni la dhimuri kensiri change fikra yu babu yu de jutsu ngeza ukana rendele usoni wakati kaonga rjokano hurria wa hatu no ili rendera shiliane da sina agence rishiliane na zila organizasyon za mapesa zilo harmwe dunia ne mikonsi ikao yo saidia zenti harma investation na zila daula ikao zomkinishi hazinjia harma msharikiano wa mikataba na akori wandu waje wendeleze daula za usoni ikobidi kana basainu wandu wakensi wafikirie efikira wapangwa lujna za wandu ikaungwa joka na ilmu ya science politique na wandu wasomai kanuni wasomai droit wandu wasoma jani bweze nongozo nsipia wakensi wafikirie mikataba ikao risharikiana da sina Faransa ya huswe jani ya he ekonomi ikensi fikirliwa abasainu rihunde bahati wowe wa Faransa wao wambakana ngwabo mushkila harmao musharikiani wao dole mafrika lazimu wakaye mikonsi ya nyimeni yude fikre ya mwa fikre ya sasa wakomora abasainu lazimu rangalie namna mashababi warenge mashhad wendele uso wanjie harima namna ya unjia harma yezi no ili wandu wa ukowe daula hatu manaka side namna hiyo karno de la uson yode fikra ujimbifu natukanzari itekelezeba tay ekarwanzari towe fikra he istibdadi aba hainu lazimu wa Komori wandu wakensi wafikiri namna lujina ya satsena na mikonsi ya satsena ijo fikiri la namna ikawo ngarjo towa dictature ikawo de iliyo harima ya Komori ya hatu na buyo nganzao msulihiano wa kweli o wandu ikawo waenshi harima ya fatrahem kolo yakfi lazimu wa Komori abasainra mbikana yani zenungu basi mbuliye generalisyon meni wajiwa ndise daula mana udu wandu ikawo una ilmu una marifa washindu wajue taktiki ikawo ngazibirao harima zepei ikawo desijirio harima dunia owa sienshawa he resource ikawo dozilio harima daula hatu lazimu ike iparse wandu ikawo una ilmu na marifa wajoshinda wajue izori lonizo sisi wa Komori la kubidiri hunde faida nizo abasainu na fikra ikawo ngazuka tizitwaliwaye zilio harime daula ya hatu sisiri hunde faida nizo ala al-aqal
ukana wakomori waziyo so juhawa do fanya hijra wetawa wendewe fanya hazivo nze nabo sisi ngarirwa riyao maadini kao zyo tajiri sensi ya hatu ngarila lao maadini kao zyo tajiri sensi ya hatu ngasi harma plasi ya strategi ikao ijo saidiensi ya hatu rendele soni wabitali zenongo kasunda faidaniso mushkila asasia nabo mushkila dokana karsina malideri kao ngwaona ilmu ya joshinda wambekana ngwafikiriao dawla chadokana malideri lo nao wawandu ikao ngwasingo fikirilia janibi ikao kasina faida ya he ensi ya hatu hojimlifu hayo. Idhan yude fikira tukanzani tekeleze banlelo yo fikira ikao ri tekeleza ri hadisi kabla shale lotsono kana yo fikira asasi ya kobidi sisi abasainu rikensi rifikiri mana fursa ija abasainu ye mfaransa waye haonesa kana ngabo dof harmwe politiki hahe hasibabu de politiki jiro harmwe Afrika ngabo majueri wa politiki wanjiao harmwe Afrika mono Rusi Wagner mono Mali mono Chadi mono Burkina Faso mono Central Africa ardi mono Chini ngamonao Marekani ngamonao ze pays puissance ikao ngazinjiao harmwe Afrika no ilizi zitowe mfaransa harima umahalanikao do yaliyo no ili wahunda faida. Donc yo de fikra al-asasi wakomora basainu fikra madu na rekensiri fikirli yerhunde wandu wajo kansi wende warejei wasome mikataba ikao rifanya da sine mfaransa ranzo wakati rarenge independence ya hatu hata haba sainu ikao ketsuri saidia daula hatu endela usoni de mikataba ya husu ekonomi de mikataba ya husu defense de mikataba ikao ihansi wakana ye daula komoringo alibao empo ye daula Faransa natija tiukana ye daula Faransa yiriwashi ya bundu o wakati ikao rika harima okolo yo fikra fikra satena lazimu wake wandu wajokansi wa fikirlie namna ya uroha harima mapesa ya he esefaila namna ikao ngejo ngarjo shinda sisi rensi mapesa hatu na ekonomia hatu ikao ngejo ritsongeza rendele uso rikane bank central ya hatu rishinde ridonji ya harma mkonsi wa hatu da sina daula na mikonsi ikao wou sharikiana na harma zedua likao ngazisaidi yao zensi zibasauhe hamikonsi ya ihtiram hasibabu kana hindi yo fikira asasi kabati daula iko fanya ndongo hasibabu kana gwanzo ndongo mahaba hauti mahaba abadan za ilaka za daula zopangiha ha entere kabati ilaka zidungo pangiha ukana wenga ni mwanzo wenga ni miengo abadan ilaka za kidaula zopangishihana ha entere ni hundre waho uhundre yode fikra ya kobidikao ri hadisi harima hadisi hatulelo tusani kemlemu inji harmwe fikra hiyo bana hiyo fikra ikao ijo mkishari rifanye tafsil haku harima wakati wasatena sha yors kwanzarni ke intiba wa komorikanga bo fursa abasainu ya kobidiri kensiri ilfikirlie abasainu fikri asatena dokana ilo jawabu ikao rikao yani mrudami yani uzisale suala hilo sonokana yo fikra rijari risai yani so hadisi mabi fikra hiyo hal nusakana hal kweli era isim komoro la rais demokrasi jeli kana hanambia kana ngabo wandu watekeleza kana uladi rais demokrasi harma dunia hala futsido anzana angale sundukana le suala lazimu rusena mnaino hali ya daula komori la daula ikao daula kidemokrasi au si daula kidemokrasi afikirikana ikatu anzara angalie fikra ya kidemokrasi yotsi dokana si de demokrasi dio harma daula komori hunu ngarongo wao ha fikra ya kiakademi karsurongo wa fikra za hawa hakadha fikra ya fikra ya ekonomi ya demokrasi yo fikra ikao yandisa harima ya ze daula za great abonga mdo parsa Aflatoni ngamdo parsa Aristo wadwandu ikao wandiso fikria fikra hiyo umandoni طيب ikado anzarni ke fikra ya definition ya demokrasi no ilirjorambu wakana ye fi'lan komoringa sarma daula demokrasi wabitali ya raisi mkomori wala raisi kao demokrasi hau tira isi demokrasi
dokana heni wakati kawe shabu yako de shabu hiyo wodo angu kiongo wone pouvoir wajo shinda wa hensimu wajo shinda wa afirisha harmwezi solution ikaunga zijirio zon sipia aboda borjomba kananga si harma daula ya kidemokrasi yepwa ne kuwa ngiyo harmo mhono wa he isha wajo hansi wandu ikaudu watsahao wasise wala wandu ikau do watsahao sisi kadu anzara ngale komoringa si harma daula ikau ikolonizi wani Mfaransa gena wandu ikaungu wasaidio waje waswili harmwezi rizeli za vanu kana ya ima ha kudeta ya ima ha voti za hiba ya ima ha kudeta ikaunga zijirio na wala wa Komori wao. Donc abo hiyo ketsoni sabkana nga si harma daula ya kidemokrasi yo fikira ya mwana fikira sa tena wakati kao eshabu ya de hena shabu ikao wowo wandu ikao ngwashindao wa hansizi la fikra na zila siasa na zila ndogo ikao la muzika ya harma daula abudu wakati rijomba kana nga si harma daula ya demokrasi sukamdu wajua ya lapizemdu abadan ilati demokrasi lazima udofarisha bana huria ya uhamba na utamka na demokrasi maana hiyo farq kabir jiddan harma masala hiyo huria mdu yambe hiyo masala ndo jina she demokrasi hiyo na matu hiyo uslubu ya mnyeshi wa kipolitiki ikao lazimu wandu wadu ihtarimu zila ze pouvoir zilio harma daula ya mahkama ne hukuma ne parlema izo lazimu wandu wadu zistehi heni puabo heni ni sultabo shaike na uhuria wa ufanya ila hazia hao watsina ukana raisi hajaende hasisi mbu fulani raisi leo henda sisi mahkama leo parlema kwa tsuju wangu wafanya uje wa ila akhirihi nezendongo hizo ya bili tena lezo mengoni mweze nongo karamba kane daula ngiyo harma daula ya kidemokrasi wakati kawe madhamana ngo ajwe ihtarimu izila natija ikawa ngazula wana harima zevoti donc Komori zuka ziti abadan Komori ziliyo ngabo huria wandu wadu hamba hizo wanzao wandu wala pizani yote ziliyo sha demokrasi hafikra na uslubu ya mnyeshi na uslubu ya kipolitiki yote iliyo harima daula hatu Komori abadan mana Komori wandu ka ihtarimu ze natija za voti mmono kana zoto hiba ya vili niso unakana raisi yeso jua mahkama mrede au kumla watsina ukana ngabo haki kabati haki raisi hanjia wala fanya wala sisi wa ila akhiri ichonza ukana kabati hata ila fasl ya ubatsawa baina ya sulta ya he mahkama ni sulta he parlema ni sulta he hukum abadan si yake shindia benwa haku harima ejanib hiyo donc fikra demokrasi yo fikra yako hujar mwe liberalism de fikra hiyo maana yo fikra kujeje unasikana mwanadamu ye asli ya hela dhimu yake na lazimu yake hur harmwe janib ya ekonomi hur ya he janib ya he politiki karamba janib hur ya he politiki abunge jumkinisha bake ze parti politiki wasina kana ngwa tabishi wao jumkinishi hamru ya amini fikra ikangu joyona maslaha wa aidan ikaramba kana liberalism harmwe janib ya sociology ya societe ajo parsekana bo lazimu heni mwanadamu ya aminize nongo ikangu joanza ujona kana ngijuka muwafaka naye ikangu onokana ngondo adwabudia nyansu ngujo ambudia nyansu yonge hur yafanyize nongo ikangu jogona maslaha watsinakana hadhuru manyanya yude fikra الأساسية ya kujar mwe demokrasi yoyan isa fikra he liberalism donc izo harmwe daula hatu tidena na hiyo Komori mbu jokufuru aba mafundi watu jenda wa yukimuna alayhi alhad mbu jokufuru aba saini Komori abo karti harba daula demokrasi mana demokrasi abo ladhimu aminize nongo kango jozi amini wanzo amini Mwenyezi Mungu kadi ya riumba yo huria wa wanzo amini kenyansu ila ngwabudio nyansu yo huria wa watsina ukana ngabo mruju ambie kana banu ojenda mroni hango jenda mbevoni abadan yude fikra he liberalism yako uje fikra he demokrasi na buyo sidio iliyo harmwe daula hatu Komori donc ekardo anzara angalie daula Komori sisi ngabo madhahir ngabo tabia za kidemokrasi sisi tima demokrasi kadaula mana daula demokrasi dizo amsumnikani babiti dokana nganzawe pouvoir eni pouvoir iliyo harmwezi shaike no huria wafanya zendo zao
mahakama ngamjosha fulani ya njia ya ziendoko parlema ngamjo wona mndu fulani yedo yani raisi hau hamadi namna mtingozi wana basai ya bilinga nzo ndo ihtarimuze na tije kaunga zobla wana harma ze vote na bwizo kaziti ya sate na nganzo mdo ihtarimu kanuni ikao sisi de rafikia na son sipi ikana inude jo regleze problemu za hatu sha ikamdu katuste he kanuni mdu kabati wando hukumlo ofisi lifu kabati wando abo demokrasi ndiona idhan abo karti harma daula demokrasi wa aidan raisi woy wati raisi demokrasi abadan mana raisi demokrasi la dimni aminize nongo yisu na bomono yizo nongo ka odozi jiri donc sisi ngartekeleza ufikira releze fasiri he demokrasi ikao yo jiri harma o mahalani hon sipi kanga si harma ze fikra ikao zitekeleza abo da burjomba kanga harma daula ya demokrasi sha ekari tekeleza fikra hauze fikra ziliongizo gizo contre nazino na bo yizo sidoka hizo fikra za hangu abadan shezo fikra za ma intelligent wa kanti ma mufakirin wa he politiki wa zihansi kana zinu zendongo ikanga zote ngazana bikana ngasi harma daula ya demokrasi idhan yode fikra tukanzani itekeleze mana ni Mwenyezi Mungu ajalekati shinditi jibule suala hilo idhan tutahanilete haku mana yode fikra tukanzani tekeleze dokana fikra na fikra ya mando komoringa sina fursa ya ukansiri fikriye politiki ya hatu shinder hunde faida nize resusika udezulo harma daula hatu Faransa nge harma hala dhaf abasa inu natija ula politiki liyo Faransa ne politiki lo harma Europa ne politiki lo harma Afrika ne liyo harma dunia ikao ngabo mashakili ziro harma wa mahalani kao Faransa ngena pua na abo de harma Afrika itongeza kane daula Faransa wakanti wafanya revision ya siasa yao no ili wasijola tazila intere waziparihanao harma Afrika yodo bahanukana sisi wa Komoro la dhimuri kensiba turifikirie namna ya ushinda vatu riunde fursa hiyo rifanye kira na msomo ya siasa ya hatu no ili rijohunda faida harma zi intere kao de zoparihana harma strategia nyumeni ya tekeleziwa ne daula ya Faransa yo fikra hujimlifu fikra ya bili Komoro la daula demokrasi wabitali era isiwili wala rais demokrasi hausi de namna hiyo samba ukana kangara nzori ka harma daula demokrasi ya bonga bondongo ikao la dimuzi parihani hane harimaye daula hadani wando ihtarimu kanuni ya ndo ihtarimu yeze natija zula wana harma ze voti ya satena wandu wale wane fasl baina hizi sultati kaungizo harmaye daula ye parlemani mahkama ne hukuma izola timu enu wandu wakena wa hurriya wa hao fanya ila ndongo ikanga zo hakikisha ye faida ikao dozilio harima daula ama ezilio Komori ya basaini zila madhahir zila suluki zila tabia ikao ngazinjao harma za kipolitiki ngazinjao harma za ngazinjao harima namna ya demokrasi shaila si de demokrasi mana demokrasi sukana mndu yende ya lapize mwanyanya hau ya pwe mwanyanya shew abadan ilati demokrasi ilange joniki wa tafsiri ndo jina karambaga sarma demokrasi daula demokrasi abo lazime demokrasi iamini ya daula ilai amini fikra ya liberalism na abo hiyo kazo hurriya wa ekonomi de mwanadamu wa yake hurriya he ekonomi hurriya he politiki hurriya ya he mujtama mengoni mwiyo dokana he politiki ya amini parti politiki ka gujo onakana kwa maslaha niyo na zila fikra za ki ideology za ki politiki ya jozi amini ya si amini jiheli kana yenge no hurriya ne haki ya hahe ya aminiye mu'taqadi kangu jona kana ngojo mbe hambe boni rekangu juko amini kana nyantu reka mbe rekangu juko amini hamakana ngujonda do ambudi ya miringu juko al muhimu iyo de namna ya fikra ya liberalism ya kohuja yensi ya fikra ya demokrasi wabitali kaizongizo harma daula Komori dokati joma kana ngasi harma daula demokrasi itan iyo de fikra ntiti na sukanzani tekeleze anombo Mwenyezi Mungu kana tishinditsi munishani ya fikra harma ejanibu hiyo ejo parse message yino na shindei wasudishe wa Komori ukana ifursa ija kensiri some rangalie politiki ya haturi rifanye muraja risome rangalie faida kaunge jori hakikisha harima omushtama wa hatu wansi pia bari lemewa wajaza hatungo Faransa wabaya hatungo Faransa warizapi yango Faransa watingo sahe maisha nabo sisirjo shindar hensi maisha na zila resources zilo harmu daula hatu rienshi haki binadamu wa kweli
rienshiha raha duniani kabla raha rejenda akhira. Hadisa mjo timiziha aya ikao yu muhimu jiddan. Mwenyezi Mungu harambia ukana afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda au man yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Fikra asasi. Man yamshi mukibban, wewe ngwende watsina takhtit watsina huda watsina pla. طيب يا بونجو كواسلده هل هو افضل هاود امريكاو يمشي على الصراط المستقيم تخطيط يا فكر يا هانسيبل؟ اذا لازم يريلي فكره او امريكاو وجوري كابل انا تخطيط هو عنده وسوما وجو دي الدوله شاتي امريكاو وجو وين ساو الدوله ها مكبا على وجهه. اقول قولي هذا واتمنى الخير للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.